bank you lose. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama. Kumnandi nje ukuhlala phansi ulalela inkonzo. Beyishaya abafana bala ekhaya. Abantu abazi ukuthi mawukhuluma njalo ugcina ungafundi lutho. Njalo niyakhuluma. Konje ndikhulisa umuntu ukuthi olunye usuku nahlala lalela. Khula kanjani. Manje le bafundi beshaya inkonzo kanjena awukwehla kamnandi. Angazi noma khona kubhula amazolo enilokhu. Abhulo kanje amazolo uthi ubhulela umuntu amazolo. Uvala yonke iminyango ungazi ukuthi uzongena ngaphi. Hawu cha uyabhula ndibala amazolo. Manazaretha ithi ingoma la ekhaya namuhla Number 4 In the bank you lose. Zonikhumbuza abantwana baseGauteng. Zonikhumbuza ukuthi uma uyinsizwa noma ngabe umfana noma ngabe uyindoda kuleli bandla noma ngabe uyimakoti noma ngabe uyinkosikazi
noma ngabe uyintombazana, noma ngabe uyinkosazana, noma ngabe uyintombi, noma ngabe usuyintombi entethelelo, sizonikhumbuza ukuthi thina sifana bonke abantu basemhlabeni. Hayibo, uthi uNkulunkulu udumo luduma kakhulu lubiza abangcwele nabakhethiweyo. Yabona mhla uguqa uthi ngiyayikhetha inkosi ephakameni, noma ungakaguqi mawuzalwa amaNazaretha ungokhethiweyo ngoba umntwana wesibusiso. Sizonikhumbuza abantwana baNkulunkulu ukuthi noma ngabe usesikoleni, noma ngabe usekhaya, noma ngabe usemsebenzini, noma ngabe uhambaphi, kodwa uzungakhohlwa ukuthi wena ufana wabonke abantwana bakhona eSouth Africa nasemhlabeni. Asifani. Singayifanisi nabo, asifani, sehlukile. Thina sabantwana besibusiso, thina sabantwana bakaShembe. Umntwana kaShembe akafana wonke umuntu okhona lapha phandle. Sinenkinga abazali, sinenkinga abagcotshwa, abantwana bakhuzeka. Abantu banamhlanje mawuthi uzomkhuza, uyabona ndimande mangu ufica uyiphethe isavana uyibambe kanje. Ngothi ngikhamwa nje, ungangijaji, mfuna ungangijaji. Asasa bakhuza kanjani abantwana laba? Uthe qhamuka nje, ngicela ngijaji. Hayibo, ubona umakoti omNazaretha ishaya imfana ehamba wakhehla lo muntu wathuka inkehli wanika mani masinembesa sinika ikhafu sinika amaduku neziqoko bese beyijika. Bese bekhohlwa ukuthi bona bahlukile, bafana wonke amakhosikazi namakoti abakhona emhlabeni. Kuleli bandla kunendlela yokugqoka kwakhona engafani nabo bonke abantu emhlabeni. Uyabona mawufika inkosazana idlila ijini imankamfana, inkosazana ukuthi inkamfu phela ijini yankamfuna shumaye ithi inkamfu ijini uthi baqhamuka bena ngijaji. Namhlanje abantu abasafuna ukukhuzwa, kanti into ekhulisa umuntu nephilisa umuntu neyofaka umuntu ezulwini lomndeni nelikaShembe ukuthi avume ukukhuzwa. Sinalonkinga namhlanje. Uyabona uBombele efika ezweni lakithi kwaMkhwanazi. By the way, ngokwamkhwanazi mina ngiyahlelwa nje inhlanhla ukuzalwa amaNazaretha, angazi ukugcotshwa noma yini. 1992 maNazaretha konke beke ngayizwa baba mfundisi uDlomo. Abona umfundisi uGcwensa wadonsa ebushumayela iminyaka engange yami. Angisho nami ugcina umfundisi kodwa sadonsa iminyaka efanayo. Ingakho besibizana nobaba uGcwensa ngoza kwethu. Ukimbiza ngoza kwethu konke engizwile ngoba leli bandla lenhlonipho, leli bandla uyamazi umuntu omdala kunawe, futhi noma ungagcotshwa kodwa uyamazi phambi kwakho. Kwathi makukhupha umfundisi uGcwensa, amadoda ayikhona engabafundisi imvama makugcotshwa ukhuphuka ufika ujoyine ngemuva kwabadala. Kodwa kwathi makufika umfundisi uGcwensa athi amadoda aphambili ufrontline athi haya ukwazi ukuhlala lapho umdala kunathi, wena uhamba umshumali singakaze ukuthi ukusosi babashumayeli thina sebengabafundisi. Bathi wena buzo ohlala phambi kwethu, ngikhuluma ngenhlonipho yokwazi umuntu ukuthi umuntu ngeke silingane, khona ingane khona umdala. Manje namhlanje umehluko usekho nohlobo labazali. Into yosiza abazali bagcotshwa ukuthi sivume ukuthi labantwana laba bazalwa yithi banamhlanje abasafani nathi. Kufanele sibele sikuvume lokho, uyesingaphathwa ukufa kohlangothi no heart attack. Sicela sikuvume lokho, kulabantwana abasafani nathi.
manje ke sokufuneka indlela yokuthi ngeke usabakhulisa ngendlela okhulisa ngathi thina kodwa into ebuhlungu uShembe omqalo wendlela namhlanje sesiqini sesihlanu kodwa izwi kuseyilo lelo nasi into ebuhlungu lapho laliphilisa khona lisaphilisa lapho lalibulala khona lisabulala lapho lalibusisa khona lisabusisa lapho laliqalisa khona lisaqalekisa yizo abantwana sebeshitshile sinalonkinga manje uNkulunkulu usakhela inabashu wakha iqinga abonje labantwana labo balale bengalele bethi kuzobe kunenabashu makufika la bantu bahlonipha uhlolo njengoba izinsuku zakho zathi kathi ugijima uza kunabashu ngoba manje yona ndawo le nathi mhlambe inabashu ngibona ngathi uShembe waveza indlela entsha yokubeka indaba yakhe ukuze bayizwe labantwana namhlanje banethuba lokhu ngaphambi koShembe Paradise akhuluma umntwana bawo uShembe into esingayibonanga thina kodwa hlubuka ngize singayibonanga laba bantwana laba ngone namhlanje inkonzo ushumana sikwazi ukuyinika nomunye umuntu thina sikhula inkonzo inganikeza umunye umuntu iphoda bushubele kuphela akhuluma indaba yodwa kuzeyofana akhuluma indaba yodwa kobe kusafike manazareta ngizokhuluma ngokufa kwami bazomqamba igama wathi ukufa kwami umunye njalo wathi mesuma nazareta ngawa nebhasikili njalo ngesawathi ngawa nebhasikili wangisindisa wathi u-anti lapha intombi endala u-anti yasikhule kakhulu yathi awusiyeke yasakhathale utshuba yakho njalo ukuthi wawa nebhasikili phela kuneyikhokha kulibaza amakhosazana lokukholwa akusikholwa kwamavaka akusikholwa lokukholwa kweyikhwaka ngisho inkosi uJesu ayisikhwaka yabona ukhwaka lokho ukuthi abantu bekubethela uthi wena nkosi bathethele ngoba bakwasa bakwenzayo ukhwaka lokho uJohane umbhapatisi owayememezela ukuza kaJesu wathi masefikile uJesu bengakahlangana noJohane wathumela uJohane wathi hambani ngibuzele ukuthi uye lo besa kufika uthini uJesu mefika kuye uthi hambani imtshente impuputhe ziyabona ishole ziyasukumi imulu ziyakhuluma ithulu abona kuphezulu kwesikhwaka lokho akasho ukuthi yimi uthi hambani imtshente ishole ziyasukuma ngani kuleli bandla kwakhupha umhlangano ngesikhathi senkosi langa wayentabeni inhlangakazi yafika inkosi yahlala etendeni layo kwakwavama umusa yangabikelela intaba kwathi kusasa luthi xa into ubingelelo kodwa amakhoyintombi zayeli bandla esasinomoya sathi inkosi sikelela ubaba In the bank you lose. zakhona komqonda ngo awunoma ezule zindabe nawe ngenayo endawo yakhe ukukholwa kweyikhwaka manazaretha kodwa sinomoya kaNkulunkulu
wena wetshenda isikhwakho ufika waliwe ezulwini ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngobuso bomuntu nomlomo wakhe usebenza ngokuphakatha enhlizweni ushembu wazi inhliziyo yomuntu ngamunye njengoba ehleli la khona incwadi ebijola ufundwe inkosi uThimo ithi ngisondela kimi ngemlomo kwathi inhliziyo zenzi kude nami afika amakhosazana amaphambi kwetende ayihlabelela inkosi ke libaba mhlabelela zambi ihonga zeintombi zaleli bandla sizovusa zolo zentombi ke namhlanje ngenabatsho zama phambi waze wehla uziphu wathi meqhamuka zathi ukushembe ubukiselani ngathi ubukiselana ngathi uzobukisa ngathi entabeni ngani wena wavuma weza kithi usasi nezono samqondo uNkulunkulu simqondo ngobuNkulunkulu bazo nazo kade ilindile umqondo unyazi phela afana ngisibonga uthi ubuza phila yini ngafika udludaka la isuzo lapho ngizoqonda mina unyazi asezelulu udaka lezi ntombi sayishaya isigubhu esigcawini sizokala endlini emhlophe anto lesho njalo ihlomuka nemzwila ngithi wathi zwi uzipho sathi uzobukisa ngathi awuvele ngani usibulale kungcono uzobekwa umuntu icala masibulawa uwe vele usibulale zamtshela ushembe so thini-ke namhlanje na uzothi inkosazana inkamfuna bangijaji mshuma bangijaji bangijaji inkosazana iphethe isavana bangijaji asathi sizothini maNazaretha sizonikhumbuza nifana bonke abantu basesweni uma usukhethe lengubo uNazaretha awufani uma uyilahla lengubo uzobalula sonke isitho sakho sokunqoba ingubo yokunqoba le maNazaretha noSamson ngabe akahambanga emhlabeni impuphuthi walahla lengubo uNazaretha kodwa wawazi ilahle phela wayemududelayo akubuyi nombani laphana bamkhethela the best yabona la ekhona nje khona bangakithi bagcine mntuko ngo-2000 akubuyeki kumnandi khona umnandi ithi indoda ngizoyikhaya kwele nyanga vele ngoba phela indaba iqala la ukuthi ulahle masulahla lengubo lena masulahlile uhlala nomuntu osifazane ningaganile sizathola into ayikwenzi lokho awukwazi ukuhlala nentombi endlini ungaganile ngashadile nawe subulahlile uNazaretha uzohlulwa uzothi ngekhaya lokuthi kuthi phaka uzahamba ngempela lama ngempela thangisami vele ubona ukuthi no angikwazi ukushiya lethu ngoyifica kodwa bayishiya kwafanele uSamson ngekumsole ngoba wafika wayitsheliwe ukuthi amandla akho uNazaretha namandla kubula ekhanda wanqoba amaFilisti ngeyinwele phela ithi inkosi yesibili bafana bakithi lezi inwele uma uyigcinile ngoba uyithanda azisho lutho kodwa uma uyibeke ngesifungo sobuNazaretha lapho isebenza khona manje kudela kumbekile phela kumbeke ndani umnandi angitshela phela imfihlo yakhe kubithela sabona yindawo abantu besenemkhonto nobahluleke mhlathe volo wena asho kunye uSamson amaFilisti phezu kwakho avuka uSamson abaqeda abantu ngomhlathe mbongolo athi hayi manje ngibopha ngamaketango njena engangihlula amaFilisti bambopha ngamaketanga wathi gqing ngamaketanga Samson amaFilisti phezu kwakho wathi guguza amaketango wabaqeda hey emneke le nto madoda
Yabona isono mase sifuna ukuqumba man ayisikunqaka mnandi man. Isho njalo inkosi ilanga ithi nezwi lomuntu wesifazane ongayiphethe kahle elimnandi mani. Ngena kumnandi. Ngathi mesungena embhoteleni. Izwi lakhona. Wazi uSamsoni wena shithana singangicabanga udelela ningambuza ngimbona kodwa ngiyacabanga ukuthi masethi wena shithana ngithanda la yangikhohlisa yangikhohlisa wena ngiyamcabanga sesho njalo ngiyangithanda ngiyangikhohlisa wena uhlala unjela ukuthi yazi yavuma indoda yathi mina amandla ami ilezi inwele zobuNazaretha bamhlaba ngewayini nalapho njalo esakhulela esuni sikanini nina wayalwa ukuthi engaliphuzi wena engakuphuza okumungu ngobona ukhulela umntwana ungumNazaretha waqala uSamson waphuzi wena wadakwa bamguna inwele kwathiwa Samson naka amafulisi phezu wakho wathi yena wafa seyimpumputhi asifani bafowethu nabo bonke abantu abakhona emhlabeni samqonda leziqhaka ngikhuluma ngomoya sokukuwe ubona umoya ukuwe wobuNazaretha umoya kaShembe uphila kuwe akufanele uhlule umuntu ongakholwa manje ngisho ngakudubula ungene ethuneni ufuna ukumgijimisa sungalewe kwethuna athi kuvala inyanga uthi sefikile njengoKhayini noAbel uKhayini wabulela uAbel embulela ukuthembeka kaNkulunkulu nokulunga kwakhe wayicabanga ukuthi masebulela uAbel uzobusa yena kodwa uNkulunkulu wavuma uAbel wahamba wambeka endaweni enhle wasemqonda uKhayini uphuma naye wakho na umlindi wakhe mina wadelela wathi wamqalekisa wathi uyohamba wonke umuntu ohlangana nawe uyokushaka inkomo yokuhlaba ngambulala umuntu kanti uzobusa ngeke ubusa wonke umuntu noNkulunkulu wakhe ukuthi umbulela kusho ukuthi ungihlulile kodwa uNkulunkulu usazokugijimisa uNkulunkulu umuntu wabulela umuntu khona la eGoli abaleka ayemakhaya kabosha umuntu wrong athi yalala athi size manje ubulalelile agcina ugesi angasawucishi angazi ukuthi mina nje muhambuyala wangena nje ukukhanya nge-spotlight ngongena umbulela usukela ngisho yathi spotlight ngengifana nalwana mina engasawucishi ugesi yazabuza intombi engale ekhaya kanti umntana wami wahlawulela ukukhanya yini wazolikhuluma iqiniso ngambulala umuntu kanti uzobusa uzokugijimisa noma ngayiphi indlela manje ke anifana abanye abantu uma nina nifika kuphuzo utshwala niphuma eceleni manifika kuntshontsho niphuma eceleni manifika udlala umdlalo kamakomana niphuma eceleni inkosi la ngikhuluma ngensizwe yobuNazaretha yayisebenza eplazini lomlungu kunentombi lapha phela zinhle insozo leli bandla ngoba asikudla ukudla igazi ukudla kwakhe igazi kuphela usibona isinjani aweka amadoda njengamadoda amaNazaretha ngoba nje ezinye nje athi ngiyeke futhi lento kaze isebenza la yasingenwa isono sasenkanuko yasikhanukela lensizwe ithi masokulala suku endlini eplazini ifike ingqongqoze lentombi lokukholwa kuyafelwa manje khona abantu abakufela lokukholwa hawu bathi isiphambano imahlo yabo bathi
uyakhohlwa bafana bakithi ukuthi asifana bonke abantu. Asifana bonke abafana, asifana zonke insizwa, asifana wonke amadoda. Ngisho seningamakhehla nifana wonke amakhehla. Ngisho senizalukazi ningamakhosikazi ningamakoti nizintombi. Ngisho suyintombi entethelelo awufana wonke umuntu onayo wathola umntwana emntombini ngoba usuthethelelo wabuya wavuka wayithatha wathethelelwa. Ngabusabuyela odakeni. Khona odadewethu abanabantwana yile bathola abantwana bese iphatha umuntu ungathi akasemuntu akekho engayinikeli iphutha washibile yasemhlabeni njengoba usuthethelelo buya uqonde futhi kuze uNkulunkulu ahlale kuwe na uhlale uNkulunkulu. Akusho ukuthi masuyintethelelo sokufanele manje wenze noma yini lutho usuyintombi entethelelo uNkulunkulu uyakuthanda uyivumile wayibeka kuye. Ngizibeka kuwe amthetheleli uwezulu. Usuyivumile wathethelelwa ubuye endleleni obuNazaretha wabona ukuthi usuqhuzukile akusho ufuna ube yigranula wonke umuntu wesilisa khona emhlabeni. Na umuntu zele buyiqoqe kuze uNkulunkulu akubone uyathanda lentokazi ebusuku ithi lensizwa yami ngumNazaretha ngikwazi ukwenza lokho. Yabuya ngakusasa angihlali ngizondaba ukuthi manje intombi kufuna ungavumi iyakuzonda. Hey ngamani isonde man get. Basifana bonke abantu singabafana besifungo. Yazi yabona le ntombi ithi nginsizwa ka23 mina ngikwazi ukwenza lokho ofuna ukwenza. Yaqoqa yonke inhlobo yokuqoqa yazi yafika isigqonga lendlela ukuthi ngathi ayisagqokile kodwa le nsizwa mina ngumfana ka23 mina. Angikwazi ungena esilingweni ngenxa yakho. Unenhlahla umuntu wazi ukunqoba le yampi ayinqotshwa ubani noma ubani le yampi lana. Ngisiqhwaga lapho kusha amashinga agoba lapha. Ngoba amashinga lapho agoba Samson. Balahla uNazaretha. Sifikile uDelila. Nazaretha kwazi wavuka umona lentokazi avele yakubasi ibhunu leplazi lathi basi lona ushela umkakho. Lathukthela ibhunu lahamba lombisa umgodi mawuphuma esangweni lahamba umgodi lokhu lubuka wathi usumuthi umgodi lamshanga esibhamu lamgqiba. Hey uyasafela isithembiso sethenjiswayo man. Uyasafela isethembiso wethenjiswayo manje lezi intombi mayiqonda ushembe zimqonda ngomoya ophila kuzo ziyazethemba. Athi niphuma ingokumahlombe yathi hayi yabekelela inhlangano ngelanga lokuthi wakhishwa izinto. Makhosazana ninamandla kuleli bandla eningeninqohe noJulayi manje kuze lebuhlungu.
uthi salindwe intombi uthi hey disiphathe kahle isibusiso makhosazana ninqwaqa noJulayi kudlula imkhosi yenu sisalindile nibakhulu kushembe nezimbali zikaNkuluNkulu ningeduka lula anosabaraza mamele nife njengala nsizwe yagqitshwa ukuthi insizwe ka23 ayizukwenza ungafunwa ushembe ungafunwa uNkulunkulu wayo anifani nabanye abantu asifani ngisho emsebenzini moya inkosikazi manje ingixakeke lento ke baba umfundisi amakhosikazi ethu memsebenzini agqoka ngendlela mezela emoyeni agqoka ngendlela babe emsebenzini abawona amakhosikazi lento le itoho nikati noma permanent le nkosikazi akishintini bekudlula nje kuthi injani itoho kuphela bekuvuka umuntu aphume ekhaya eshuqula alichinga lufaka esikhwameni mase buya lidosa ningakhohlwa khona isizulu umndeni njengoba nikhehlela zinkehli zinkomo zabantu akusona ezami ezabanikazi bazo siyokhala ngolunye usuku nawe ndoda ukuthi lobolile akuona amandla akho uhlanganisa lwazi namakhehla zathi awuvuke lo muzi asinika amandla lensizwa wena masifikile ingane abantu yayihlupha unendawo mina ngithatha omunye thatha omunye wena bani wabhatata canti ukuthatha kanoma ubani wethemba ngajeni ukuthi ngothatha yadlala lo gajeni wathatha wena yonke into mawuyiphiwe uyiphathe kahle ngisho umuzi kayihlo mawuwakha ngisho esikoleni bantwana bamaNazaretha lihluke kunabanye abantwana iyona ufuneka niyenze konke ufuna ukuyisho la ngayikhohlwa ukuthi into ofuna ukuba yiyo kusasa yiba yiyo manje awukwazi mfethu ukuthi njengoba siqhamuka eThekwini njena asikwazi ukugibela ibhanoyi eCape Town masuka la uyapi ngeThekwini kodwa ndisibheke eCape Town funa amaswala sithi eThekwini sigibela indize eThekwini awukwazi ukuthi ufuna ukuba engineer ufuna udokotela ufuna ukuba umhlengazi ufuna ukuba yini ekhona emhlabeni kodwa manje wena usondele encwadini ufuna ukuphasa kodwa uyivuli kuyafana nje kuwe manga unikeza ihomework usafunda nezinsizwa thina afuna namarazo ke thina sisizintwana ekhathi zethu mofike ekseni ufuna nafana esafuna esasa vele kuzibelaka ikopela konke nje bakunjalo safuna namadoda amadala thina asibona ke thina sibafishane sibona incwadi kodwa eflexeni ufuna uphushele exercise uyikopisha zonke ibhalo njengoba zinjalo manje ke awukwazi mfowethu ukuthi wenza bani isilima ufuna ukuqeda esikoleni ufuna uba neprofession ozoba yiyo kusasa kodwa uyivula incwadi akwazi ukwenzeka lokho ofuna uba yikho yiba yikho manje kondo yathi lapha eThekwini be the change that you want to be ngiyanifosela njalo wazengisabe be the change that you want to be ingakho ngizothi insizwa be the man that you want to be now mawufuna uba indoda efuna ukwakha umuzi kayise wayo yiba indoda manje ngoba what if tomorrow never comes ngathembeli tomorrow ngoba sazi isimo sezulu sobe sinjani nesimo serandi sobe sinjani nesimo semsebenzi sobe sinjani lokho ufuna uba yikho mawufuna uba inkosikazi nkosazana mawuthi mina ngifuna ukuba ngeneso lihlazo kwangempela
yiba neselihlaza manje aliki kusasa manje ke indaba ashisho njalo kulabantwana bese ngayinqamula inkonzo phakathi indaba asho sayisiholo mfowethu Mkhize umvangeli namhlanje wayemshumayeli wathi umvangeli uMkhize awucabanga beli nakathatha uma uyisabatha uqale konje ngizoya awuyenzi lonto awudecide awucabanga uma uyisabatha kamthatha isifungo ungayinqamuli umkhokheli owagumede ngapha entabeni zasenelisiwe wathi ngesabatha ekseni wathi umkhokheli hey ayiqale ngiyocinga ukudla esitolo ngizoyenkonzo nasemini uthi mase buya kwavuka indlondlo uthi aqhamuka indlondlo yafika yamthandela indlondlo yasimisa nje ikhanda wambiza lo Shembe wambiza uShembe uthi wayezithambe emahlombe akhe yathamba yanqamula yafike yayithandela ehlahleni yasiqamela ehlahleni kwaqhamuka indoda angayazi ukuthi yapi yaqhamba nenduku yathi uyishaya inyoka yathi usibhuza impukane sifile indlondlo nale ndoda yanyamalala futhi ayibonanga ukuthi yaphelelaphi bafana leli vangeli mani niyahlupha ngokujaha phambili bafana nofike ngithini phambili ningafikanga nalutho esikhulisa kahle mani thina mfundisi sikhulisa amadoda leli bandla siwabonile mani amadoda isifaka indaba kaShembe ayengasho ukuthi yabona makusekhona umshumayeli ucwenza la asho njalo amadoda namhlanje ifuthanti njalo yimi engiphethe la indlela idlula kimi sinemoto lesitshela lokho namhlanje thina sikhulisa ngamadoda kanjalo ninebhadi bafana thina sikhulisa amadoda sifaka ivangeli nithi manimile afika nifaka ivangeli kaShembe uthi umvangeli umdlulu ekhuluma into kaBhombela kodwa amadoda kushoniwe emzini umuntu eqhutshwa iphoyisa limfakoza nkonsi iphoyisa ula kangubana ngithi uthi uBhombela mntana uNkulunkulu sokuthi majiya ngale kwentaba ngocela ungiqaqe lezi insimbi khona umuze ngifuna ungena kuwo ngenza umsebenzi wami nempela yamqaqa mefika la kumbiwe ithuna wathi mefika uBhombela umoya wakhe wahamba wongena kulondlo wavuka umuntu mase bephuma uthi baba mkhulu awusingangibopha ke umuntu kaHulumeni waba umuntu onjalo maNazaretha usungambopha umuntu kaHulumeni wanqaba unguba taxi umuntu lona wamncenga uBhombela wathi ngibopha umuntu kaHulumeni isinkwa sakhe seyingane zakho lezi iphalishile ingane zakho leli manje niyena uyithatha lento ngoba nani senazi kakhulu nani nedata nani niyakhuphuka konke ingozi kusasa njengoba sokuqalile verse sehlupheke esikhumbuzweni kodwa kuswakade siyakhala nesikhumbuzo sikaBhombela uBhombela uyelo ehlele esihlalweni ounyaza manje awazi ukukhuluma ngonyaza ngosuku lesikhumbuzo isikhumbuzo selanga ilanga yilo lehlele esihlalweni ungene senyanga izulu yiyo lehlele esihlalweni ungene sothimbo bakhokhela asizingela entweni manikeza inkosi nihlale ngathi thina siyazi into zezulu luziqinhlanu kodwa isikhumbuzo khona lento wakuthiwa sesingadlula abantu bakhongolose makuthiwa ilecture kaOR Tambo kokhulunywa ngoOR Tambo kuphela kuthiwa uOR Tambo uyelo uRamaphosa umongameli uRamaphosa ngekushiwo kanjalo kokhulunywa makuyilecture uOR Tambo monga JL Dube ngekushiywo
ngadlali ngathi ngoba kuthini zohamba nje lezi ngane zofakaza yithini oqala uyaphi ungamazi ubhombo lothini ngaye yothi suka nkosama Nkosi lapha ekhaya ingane ziyatakwa ayisebenzi ngicela ungenele kule yakhaya kodwa sikubuza nasifundisa manje njalo nasifundisa ke uNkulunkulu ubuyisini abasho thina sizokudlala ngani thina noma ningathi singanijaji vela simjaji sengikuza umuntu vela masefuna ungakhuze ukusebenzisa igama lesingisi singisi ngizonda kabi ngoba umuntu befuna ukubaleka igama lesingisi igama lokubaleka isingisi yabo ungangijaji isingisi leso funa ushado angikwazi ungakusola futhi mosasolwa bongo nenhlahla manje ke sikhona la eGauteng namhlanje na sizonibona abatwana baseGauteng kule subregion yaseJoburg wonke sanzelo uNkulunkulu wasePhalameni inkosi inyanga izulu njengoba silapha njena ushilo baba uDlomo umfundisi ukuthi lesi sibusiso usikhonzelile enkosini unyazo lezulu emnambithi enkumulweni yazi ukuthi sila sizofuna nina siningi indlela zokunikela kuleli bandla nangana uthi sigibele size lapha siyanikela abantwana baNkulunkulu ebandlelo onyazo kuze labantwana bengaphambuki ngoba ngithi abazali bazola basafani nabanamhlanje nabagcotshwa bazola basafana namhlanje ongeke umfundisi uDlomo uthi bagcotsha umuntu omasiwe uthi isini yakuwe yizo usumfundisi uthi akeze phambi kwakho ube mhlonipho wamfuqa khona enkambini wamnika inhlonipho ufuna ukwenza kahlale ngemuva bamnika hey abantu bayazalwa nezinto zabo usifosela ke nawe kuzofana umfundisi ukwenza ake namazi konke wazala kanjani umfundisi ukwenza zingasekho ingane wathi ushembe ngizoya akusekho lutho okhalweni kuwe wena ndoda kodwa ngizoya komunye womndeni ngocinga khona waphuma ugesi wezevangeli sawakhumbula la madoda manje nathi siyafuna bavuka abanye ogcwele bavuka abanye ondunakazi kuvuka abanye ondunakazi eyathi senyakathi isidumbu sigoqiwe emsamo kumbiwa yathi ngo12 uzovuka lo muntu phekana idokwe uzovuka lo muntu ngapha enyakatho baqala bahamba nakude sashawa ke namhlanje sofika emakhaya amakhande ebomvu sizi inkosi yathi makushaya u12 wahonga umuntu segoqiwe ukuthi akasekho wathini ekhosini umfundisi uGumede umgqame sebembuza manje ngempela benomfundisi madlala ngempela ngisibona ngathi msefe ngempela wathi thina sibaziwe kumgqamba mfana wathi wo phela bakwala ethi amakhandlela nje suke ngasekho lo Mathi ushembe vusa bafile singofakazi into wathi wo ndoda esongalukhulu ithi wo Zayimi Khosi awusabonile amadoda bakithi asifake ivangeli yabona ngohamba masikhathale ukuthi ngigijimelani ngcotshwa lani ihlule zohamba masikhathale bese nidlala ngathi la kuphela thina sikhulisa abantu abangadlali umfundisi undunakazi wakafuna umuntu ophelele ethunywe inkosi ilanga ehamba yedwa uthi kodwa wathi ma ezogibela ibhasi lendiya lathi ibhasi lendila ninamabili sheshane ehamba yedwa ninamabili sheshane uzongena ebhasini kodwa madoda siyibonile insizwa manje nalaba nabasho sifuna kubuye lezo nsizwa bafana bakithi yehlisana umoya bafana ethi sijubane bafana ningajahi ngenanze la emva kwethu ningadluli kodwa mandlula ngenkaso nidedela asinamona dlulani kodwa hey uzosetha esikimini uphambana nalo
ukora ngakini ngaphamana nalo manje nje bantwana baseGauteng le region le ngiyajabula la siseJoburg kodwa mbona kuhlabelela bani konje bathi vula la wade awude kusevala ngithi yena sifuna lonto le iGauteng region le inama sub region of 4 East Rand ngithi Joburg iVaal le Northwest futhi yimi uhlalo walawo manje waseGauteng uhlalo le region manje yabona kufika umuntu waseVaal wathi uhlalo seJoburg asibambe zakwethu lo moya siufunayo akho Vaal akho Joburg la senzothi ukusebenzela ngabonyazi nonke nina zinhlazo ukuthi kusebenzeke yonke lemngcwele ningaze nilweke nithi yindaba siseJoburg ukuhlalela umuntu waseVaal ujahene usingamuza ujava ethi Linda nhlupho ngokujaha ngenani bafana emva kwethu khona nokuthola sanithembisa khona nokuthola senithembisa esuke encelile and sikuphethe man and ngosikhulumisa wonke amasabatha kuzokuqede wonke amasabatha ngiyiphatha kuseni ngiyiphatha emini ngiyiphatha ku23 ngiyiphatha kuvuka nathi nakulala nathi ngeze kuphele thina mahlezi nalezi insizwa asikhulumi ngamagama abantu sidliva ngeli ngisho sibelelana sidlala ngalo sidlala awonje bathethe sihlangane airport le Kingshire ngathi awu bangena ebhanweni sengihlezi bathe bedlula beyake ngathi awu sekunjalo amagqubheni ase airport sidlala ngento la ekhaya sithema sehlala awusekunjalo amagqubheni aseGauteng sidlala ngakho si lapha nasibikelelwe izimbungcuzo lapha ngiyona amaNazaretha the sidlula yathi insizwa hey sanibona sasithathe samsebenzini wathi angengibone ko TikTok nishumayela akalona iNazaretha Jesu chitha amanzi impunga ibifaka ubhemuthi yalo iNazaretha ithi hawu bafundisi babo mina sagcobanga ababidlomo sesirathi sibiziwe isho bafana labo ithi bafuzi yathi lokhu ithi bafundisi bami ngicela ningiqashe nginigade kusho impunga efaka ubhemuthi yabonti impunga esamjida leyo ihluphe mude ehlebhona ithi ngicela ningiqashe nginigade ningakhohlwa bafana bakithi ukuthi akuthengwa ngagolide awakuthengwa nakuthengwa ongagolide akuthengwa esithole ngoJuly kodwa ngithi bafana bakithi ithi indoda endala yakwaMgabhi ekade umfundisi izolo ithi bafana bami kuleli bandla mawugcobeke kahle wamsebenzela uNkulunkulu ngokwethembeka izimpi zakho inqobe zingafiki ngisho kuwe asinandaba uNkulunkulu wafika kodwa umbuzo umile ugcobeke kahle yini andikuzisho mfana kithi mongacobekanga kahle singamane futhi nitime nina bafana umuntu maqotsho noma ubani ho
ngokungithatha nje ngisokujulayi ngibuye singakugcoba. No, ungavumi. Uthi no. Uthi no. Bengicela bendinga isibusiso sakho baba. Ngiyagcotshwa ngendlela ongeyiyo ngoba uNkulunkulu ugcoba luze ukusebenzela. Obethi ngasibona abafundisi kodwa namhlanje eselengano bamfundisa uDlomo. Ngafuna behleli lapha. Sibuza abafundisi ePort. Or Tambo zingofakazi restaurant ama restaurant. Sibuza abafundisi. Kanti ubani umfundisi? Kanti ubani umvangeli, ubani umshumayeli? Kanti ubani umkhokheli? Uhlala umkhokheli, uhlala umgcotshwa. Ubonakala ngani umgcotshwa? Kanti ubani? Hayi gcotshwana bafana bakithi. Gcotshwana wathi ngiyeke futhi lento leyikhuluma. Ngizothi ke batana baseGauteng. Njoba sila siyabuya futhi ngoSeptember. Kuzobe ne conference yenabathu la. 21 September. Sofika ngesabatha ekseni. Bonile mhlanda umfowethu umkhwana zomkhulu aflanda ngoMercedes imnandi le moto yokududu. So nje mhlawumbe ngenzeka naye la ngasibuye ngebhanoni. Iyakhathaza udrive usuke eThekwini. Ukuthi fresh nje manje ngathi sihambe. Manje sobe sila so thatha amakomiti ama-region ko-South Coast, ko-Midland South, ko-North Coast bezojaja. Yeke bejaja bala eGoli ngoba ngiyanazi ngisuthi lokufanele wasemoyeni awina ngoba vele lokufanele uye lo ngoba vele ufanele uye. Kanti asinandaba nokuwina. Inqobani ufunde lezi zihlabelo zisinwa kanjani. Nokuhlabelela bala ekhaya manje niyazama nihlabelela umthandazo wesabatha. Uyahlulana umthandazo wesabatha uhlulwa nje insizwe ezithembayo. Andise ubambile umuntu ante ugeja sisho singabafana bala ekhaya. Hayi kwasho umfundisi uMathunjwa kanti sikuyinathesa eMangusudu begidi ungehlelo isisindo. Kwathi mase kufanele acomment noma Paul upho what if what nje ha akuyikho washo into endala athi cha akuyikho awungasho into yawushaya ake ningivumele mbongeni uJehova maNazaretha izulwane zenu awugeja awihlole yafayino ngamakhwaba mfana inkinga ivesi lesibili nithi nifumo nithi ngo nithi hoke ngo no boy ufika uthi
uthi nje awafani lamavesi manje nje ungokuba lo wesibili wona okhipha abantu inkani bawushaya njengovesi number 1 manje hey sivele silimala lapha kusavumela wokeje kanti phela sichargewa yiwo wona osicharger umthanazo wesabatha uningi ufone sifundisane khona manje ngiyambuka lapha nifundisana umbonge niJehova awini umuntu weteka ukejile ingakho ke silaba ntona baNkulunkulu nihlonipha abazali benu nihlonipha abagcotshwa benu nihlonipha abaphathi benu nje emsebenzini nasemphakathini nihloniphe kodwa ufune ukwazi ukuthi uma ukhona uNkulunkulu into yakhe kaNkulunkulu wenza kahle uzohlaselwa uzoba nezithe eziningi mawuthembekile uNkulunkulu kodwa manje hayi man ithi ingoma lakhe ayibalimazile abaningi abayithandayo awibalimazile abaningi siqonde maNazaretha singamthengela uShembe imoto zikanokusho singawakha amabhilidi singanikela ngeenkomeni nonile nezimvu ezinonileyo kodwa yikho into yokhulula uShembe ukubona abantwana bakhe bemunye njengebumba likasimende nawe baba nomama ekhaya ungahlala ezitezi ulale embhedeni ka150,000 lona vibrator kumassage mkhokheli kuthi uthi ha batabami kodwa imingane zakho zilwa zodwa egcekeni ngekubuza ubunandi balawo mbhede manje ngoba silapha umsebenzi kaNkulunkulu uthi sakhe abantwana bakhe uma sizonikela siphenga ukunikela uShembe kahlala emabhilidini uShembe ahambe ngeimoto uShembe umoya oyingcwele ngekumakhela ibhilidi uShembe uhlala kumoya ophila phakathi kwabantwana bakhe uhlala enhlizweni umuntu ngamunye uma silwa sodwa alisho lutho ibhilidi zakhe uShembe nyalikho lisho ukuthi ibhilidi umanina nizohlubuka niphuza utshwala nigunda amakhanda nizalise nishaya kanjalo nizalishaya kanjalo Ushembe yophatheka kabi ithi Nkosi inyanga izulu indlela nibaningi afuna ngabe nyajabula kodwa ngijabula ngoba ngathi ndiyana uShembe basibizela khona ingakho phela manifika lapha khona ubaba lapha ikhehla lami lapha malibuya kuJulayi mhlawumbe lwami sifuna ukukhuluma phela ngoJulayi ayi mana shinda bashamba ilolanga nzima ikhehla lami yalikhuluma baningi abantu laba abanye bangena abanye baphuma nenkosi yathetha sikhulu amakhaya sambe nawo ke lawo thi amakhaya sambe nawo manje kodwa uNkulunkulu yakhala mihla namalanga kulungileke bobaba lwanini kodwa emva kwena sifuna uphinde bekhona enyimpi ezole ebandleni lonyazi sifunela abantwana ebandleni lokule Nazaretha bekhule bemunye kuyajabulisa ukwazi umntwana lo eGauteng uwenza into enzo umuntu osebhulwa
wenziwa umuntu ophansi emanguzi kosikhemelele wenza into eyodwa thina sikwazi ukuhlala etafuleni sinabasho sivumelane sezinto eyodwa naye into efuna uNkulunkulu wona mnikele siuphumele leyo kuze nathi noma sesingamakhehla kusasa singakhali sijabule ukuthi kukhona sakutshala kubantwana baNkulunkulu okwenza ibandla laNkulunkulu libe nokuthula sizenza lo mbewu eGauteng ukuthi bagcotshwa niyakwazi nikubangayo ningabafaki labantwana ngoba bakwazi nikubangayo sizofuna lezi ingane thina eGauteng sizofuna ingane manje sifuna ingane ke phela ingane izinto eziningi mawuthi mzwile sizofuna ingane eGauteng angazi ndothini-ke sizofuna abantwana nakhona futhi ibona abantwana labababelekelayo angazi zoshona phike manje kodwa sifuna emva kweni bavangeli bashumayeli bobaba Dinangwe ukhula izizukulwane esihlangene sithi masifike ebuhleni kuJuly sifike entabeni ushamba khuleka ukuthi lezi ingane ezikhulisana ndawonye zafundisana kuyikho ziyazana akekho umuntu eGauteng ongathi ayikho into engayitshela umuntu waseMtuba mina ngoba phela nguhlelo wakhe akekho umuntu waseCape Town othi ngeke ngitshele umuntu waseMtuba thina bashayina ngcele ithi singabantwana abangibonyazi sonke lo nto ke sizoyifaka lapha eGauteng sabafuna labantwana eGauteng sinikeni bona ngeke sibakhohlise sobetshele kuyikho noma ngathi singabajaji sobakhuza kunenkonzo yothando ehleliwe la nothando silesabeke bafana bakithi sekwazi ukunikela thina sibona silazi khona umsebenzi wonyazi lo sikhathazekile ngoNkulunkulu mekhathazekile uyabona mawusaba ngedokodweni le nentombazane awufile man khona ngisabisa kakhulu ke lenethi usho ngayimisa ikhosana ufuna nahambe ebuhleni ufike usubakhipina maki yo Nazo lazima izulu liyashebe marazanet. Nazo lazima. Uyabona ngixaba yileyo nje. Kangakanani nibashwa nilele edokodweni. Kangakanani. Iphathe kahle manifuna ukuganga abafowethu nazi ihlahle ningone phathe emzini kaNkulunkulu. Umfo inkosi ilanga yakhe umfundisi umthetho ongakithi ngapha empangeni wayehamba uhambo nenkosi ilanga. Uthi usuke ePhalameni washela inkosazana yamqoma shamba kusiya umuntu uthi yathi kade imqoma ngaso lesikhathi wabizwa endlini emhlophe mntana ushamba kaboni nina wabizwa ithi inkosi ilanga mfana kaMthethwa sengihambe nawe iphethe kahle yonke lemina usune mini kodwa manje usuwonile emntwana wasePhalameni thatha imthola kuhamba ubuyele uyekini ngoba uma wona ngakini ngoba uyoza lapha Phalameni ufike ugeze uma wona lapha Phalameni ogezwaphi uma nona ebuhleni ogezwaphi inkosi kuselisile In the Bankilu.